Assalamu alaikum, жалпы musulman bir tuğanlar, Kırgızstandıklar, Universal kanalımızın katılımcıları. Bugün 2020 yıl 6 Mart günge Cuma 5. gün. Biz hazır Alay jirgesindeyiz. Alay jirgesindeki Gülçö mal bazarına geldik. Sizlerge hazır maldın bağların torpaqtor qanday болот at Alayda. Bir жашар torpaqtor. Şulardan bağların bilip berебиз. Sizler hazır biz menen bolуңуздар. Биздин каналга каттала элек болсаңыздар, каналга катталып, видеонун астындагы подписаться кнопканы басып, биздин каналды кичине болсо дагы колдоп, коштоп коюңуздар. Biz hazır анда эмесе торпак базарга кетип атабыз. Бүгүн Алайда кар жаап бүттү, азыр басылып күн ачылды. Torpaq biraz tüşlü de atacak Alayda bugünç. Ötken günge qaraganda azmaz torpaqın bağısı tüşlüyü jep kötörüldüğü hazır görüyoruz. Mına Alay bazarının bugünkü görünüşü. Qancha ekan şu torpaq? Şu qancha ekan? 35 bin son beri alıp getirgile deydi erkek torpaqda. Bir жашар erkek torpaq 35 bin son verip alaversiңер болот deydi. Aka torpağınız qancha dep atasiz? Torpaq 35 kim var? 35 bin son kami var. Bir жашар torpaq. Qanchaga bağılıştı açıgını aytın. 31 jarımga neme alып, kichine ergile desem bermedi. 31 jarımga çıkışkan eken azmaz bergile desem bere albay koyuştu deydi. Kichine berse beli bile. Mana şunday. Urgaç erkek mi? Urgaç torpaq eken 28 bin so'm deydi. Buna kichinegiz qancha? 23 bin so'm bu. Urgaç torpaq. Alaydın Gülçö mal bazarı. Torpağın qancha ekan? Qashqa torpaq? 30 bin so'm. Erkek torpaq bir жашар. Bağısı 30 bin so'm. Aka torpağınızın bağısı qancha qara? 35 bin. 35 bin so'm deydi. Erkek torpaq bir жашар. Qızılыңızcha? Qızıldağı 35 bin so'm. Ukamda kichine qizil torpağın qancha? Mına qancha mına? Sabat. Qaysini bile alasың ana? O'sha uka qancha? Mına qancha mına? 27 kami var. 27 bin so'm kami var deydi. 25. O'rtong'usi 25 bin so'm. Urgaç torpaq bu. O yakka teng urgaç. Ekö teng urgaç torpaq. Ana turar. Buna qancha dep atasiz? Urgaç'a? Urgaç torpaq bağısı 20 bin so'm. Bir жашар torpaq. Akçası 20 bin so'm. Buna torpağın bağısı qancha ekan? 22 bin so'm. Erkek bir жашар torpaq. 22 bin so'm. Yol YouTube'a çıkarasın. Oy beremiz. Buna alçay? 30 bin so'm. Erkek torpaq bir жашар. Kami bolat da 30'a satmak. Kaça sırada şuna? Şunu ya, canım. Aka mınаңыз qancha? 25. 25 bin so'm erkek torpaq.
Şuraya tutmadın. Bir ceşer. Lan kasarız. Мынау ала эркек торпокту 28 миң сом деп атышат. Мынаны канча деп атасың мынаны? 28 деп атам. 28 миң сом. Bir ceşer erkek torpok. Жашар бөлек жаш. Наркын канча деп атасың наркын? Наркын 27 миң деп. 27 миң сом. Кашка торпок эркек. Bir ceşer. Баасы 27 миң сом. Ака, мына ургач торпок канча? 25 миң сом ургачы торпок. Bir ceşer. Bir ceşer urgachı торпок 25 миң сом. Бүгүнкү кар жаганга байланыштуу кичине торпоктун баасы түштүр. Мына канча экен? Ака? 24 миң сом кеми бар. Ургач экен, а? Эркекпи? Эркек торпок экен 24 миң сом кеми бар дейт. Универсал канал. Tarazı var mı yok mu? Tarazı yok. Yok bak gördün mü? Ava. İyi ne tasvir etme. Var. Mına 26 jarımdan düşmey tasma. 26 жарым миң сомдон bir тыйын кеми жок деп атат. 26 жарымга багылышты алармандар мына торпокту. Daha tartışıyorsun. Sattыңызбы? Sattыңызбы? Мына канча экен? Канча экен? 25 миң сомдон bir жашар торпоктор. Bir жашар торпоктор 25 миң. YouTube'га Универсал мына канча экен ака? 28 миң сом бул. Bir жашар эркек торпок. Ne tartıdasın be? Aka, mынан баасын айтыңчы. Aka. Баасын айтып коюң, баасын. Баасын айтып коюң. 22 миң сом кеми бар. Ургачы bir жашар торпок. Торпоктун баасы канча экен? 23. Ургач экен, а? 23 миң сом кызыл торпок. Ургачы bir жашар. 21'e бербейтам ака. 23 миң сом. 20'de kem kilo var. Торпок туй канча экен, ака? Канчаны туган? Торпок туй 60 миң сом. Мына торпок экинчи торпогу. Канча болду туулганына? 10 күн болуп калдыбы? 10 күн болуп калды дейт туулганына. Ne? Olayın dediniz mi? Maldardan bağlarım yaptı. Мына кызылыңыз канча? Kızıldı 22 ming de. 19 ming berip atsa. Koy koy. 22 миң сом. Ургачы bir жашар торпок. 19 миң сом берип атышат дейт. Мына алчы мынабы? Bunisi 30 ming. Бул 30 миң сом дейт. Айтып кетели, а? 30 миң сом дейт, кеми болот. Кой беребиз дейт. Çok kımmatta ket. Кунажыңыз канча? Bunun 35 ming. Koy koy. 35 миң сом кунажын. 2 жашар, а? Güzel. Güzel. 1,5 жашар. Торпоктун баасы канча экен сан уйдун? 60 миң сом кеми бар дейт торпокту уйду. Бул канчачы торпогу? 5-чи торпогу экен бул. Bir günde kança süt berет салсаңыз?
6-7 süt beredi deydi, 7 litr. Torpoq erkek ekan, urg'achi. Urg'achi torpoq ekan. Qancha dedi shuni? 85. Ne yapacaksın? Uydun universal. Universal? Aka uydun bahsi qancha ekan? Uydun bahsi qancha ekan? 85 ming so'm kami bor deb ala uydu torpog'i bilan. Qanchanchi torpog'i bu? Ikkinchi torpog'i ekan. 85 ming so'm kami bo'ladi. Kami bor deb qo'yma, kami bo'ladi. Torpog'i erkek burg'achi va? Torpog'i erkek torpoq. Torpog'i bilan 85 ming so'm deb atadi. Qancha deb otasiz uyda? Uydu 60 lira tam. Qanchanchi torpog'i bu? 300. Çıkarmayın. 60 ming so'm. Torpog'i torpog'i. Torpoq erkek burg'achi bu? Torpoq urg'achi ekan. Uydu qancha deb otasiz torpog'i bilan? Ha? Qancha deb otasiz? Uydu 75 kami bor deb. Qancha tug'an bu? 3 ta. 3 ta tug'an uy, bahasi 75 ming so'm, kami bor. 67 ming so'mga berbey qo'ydim deydi. Qancha ekan shu g'unajin aka? Qancha ekan? 45. 45 ming so'mga olurgili deydi. Birinchi tur shu. İkincisi. Bir de tuğup sağlık geldi. Ikkinchi torpoq ichida bor ekan. Kurbayla görüyle bir koysun. Sen uyun qancha ekan? Torpoq bormi? Em tuyu. 60 ming so'm kam bor ekan buna uydun. Em tuydi deydi. Qanchani tug'an uy bu? Ha. 3 tug'an uy deding sen ha? Müyüzden hesaptayız hazır. 1, 2, 3, 4, 5 tug'an uy ekan buna. Gördün mü? Lan qunajının bahsi qancha ekan? Ha? 35 ming so'm qunajının aqchasi. Qisqa bormi? Universal. Qanchaga bog'lishdi? 31 mingga bog'lishdir alarmanlar. Hurmatli el jur. Alay rayonunun Pravda Sapkozundan Savaydan 2 bey kaçırdım. Ala ve noktasın civi südürülüp ketiptir. Ana qara toru be, gari be. Valdağı çoğun be, kızıl noktaçon. Oşonu görgen bilgen bolsoňar, suyunçusu var. Telefonumun nomeri 0771 59 59 26. 0771 59 59 26. Görgen bilgen bolsoňar suyunçusu var. Rahmat göňül burganыңыздарга. Qara sizdiki. Qunajının bahası qancha? 50 ming so'm deb 46 ming so'mga surab atışat ekan. Bu tug'anmi, birinchi tur shu? Jazda tuydi da. Birinchi turpoq bo'lib o'tgan. Jazda tug'sa. Universal. Qanchaga bog'oldi atishil?
Qanachasi? 23,5 ming so'mga bog'lab o'tadigan urg'ochi torpoq. Bir jashar. Mana qancha dozasi qashqani? 25 ming so'm dedi, urg'ochi torpoq. Bir jashar. 25 ming so'm. Qarshi torpaqqa qaraymiz. Ulan bir qancha uzun ekan onu 27 mingdan. Shu uzuningiz qancha uzuningiz? 26. 26 ming so'm deydi, urg'ochi. Men taqpanlar bor. Urg'ochi torpoq. O'rdab keldingiz bular? Qanchadan bo'ldi shular? Qanchada o'tasiz qizilda? 22 ming so'm qizil torpoq. Urg'ochi torpoq 22 ming so'm. Tarazan qayerda turadi? Taraza ne tartatlaymiz? Taraza biroq g'ururlikda mashinada turadi. Taylarning dağı bağların biri to'xshaysiz. Qancha ekandan basi? 35 ming so'm. Qashqa buqa. 30 ga so'radimi? 30 ming so'mga so'rabdir alarmonlar. Anjira turadi, tap kelamiz hozir. Da taydan ақшасы qancha ekan? Taylar 30dan. 30 ming so'mdan deb atamiz deydi, urg'ochi taylar. Ekoy birdeylebi? 4 tay teng birday ekan 30 ming so'mdan. 4 teng urg'ochi, ha? 4 teng urg'ochi taylar. Ақшасы 30 ming so'mdan. Akamlar taylarning ақшасы qancha ekan? 32 ming so'mdan urg'ochi taylar. Bunaqasi cho'ngroq ekan qo'y. Bunun bahası 48 ming so'm. Bu cho'ngroq ekan. Ha. Unan baytal ekan bu. Sizniki de unan baytaldarmi? Ақшасы qancha? 45 ta da. Üçöy birdeylebi? 45 ming so'mdan unan baytaldar ekan bulardağı. Üçöy ақшасы birdey ekan da. 45 ming so'mdan. Akamdan ақшасы qancha ekan? 35 ming so'm. Unan baytal bu? Ha, qulun bu. 35 ming so'm. Bey qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz beyni? Qancha aldingiz? 66. Qanchani tug'an ekan bu? 66 ming so'mga alınıptır mınav bey. Altını tug'an bey ekan. Bunaqızın bahasını ayting ya bundan. Yelik 2 mingga sattım ile birög ақшасы жетпей қалып, hazır alalbay turat deydi.
Taylарды қанша деп атасыңар? 32 dedi. Urgaç erkek be? 32 ming so'mdan deb turadi bu taylar. Urgaç taylar. 29 ming so'mdan aldık ele deydi. 32 ming so'mdan deb atışat ekan. 1000 so'mdan pul bersa ona. Mına şunday. Qas. Universal. Taydın akçası qancha ekan? Urgaç erkek be? Taydın akçası 25 ming so'm. Urgaçı tay ekan. Taydın akçası qancha ekan? 25 km. Urgaçı erkek be? Urgaçı taydın akçası 25 ming so'm kami var deydi. Narx çoğunluğu qancha? 42 aldыңар mı? Erkek mi? Buna çoğun taydı 42 ming so'mga aldık deydi. Urgaçı tay ekan bu dağı. 42 ming so'mduk tay. Sizlerki qancha deb otasizlar? Buna Qunam Baytal be? Eki öteң. Eki öteң Qunam Baytal 48 ming so'mdan akçası. Akçası 48 ming so'mdan Qunam Baytallar. Sizde qandaysiz? Ya brat, qandaysiz? Jasper. Sizga hozir addan kelamiz sizga. Okey. Gene bir narsa söyle. Ova. Yok. Universal. Devam bir tane. Ha. Az gelem. Nerede dur? Qara attın bağısı qancha? 150 ming so'm deydi qara attın bağısı. Asıyı qancha jashi? Jang asıy. Ulaqa var mı? Ulaqa ishga. Ulaqa chavullek deydi, endi o'tib da. Seniki qancha? 130 ming so'm attın bağısı. Jashi? 5 asıy ekan jashi. O tohumuna yazıp koyup 5 asıydı. Attın bağısı qancha? 75 ming so'm. Jashi. Jashi pıştı olup kaldı deydi. Akçası 75 ming so'm. Attın bağları şunday. Attan keyin mына torpoqli uylarning arasından so'rab beraylik. Torpoqli uy qancha ekan aka? 64 Qanchanchi torpog'i? 4-chi. 60 ming so'm deydi. Bu torpoq 4-chi torpoq ekan. Torpoq Urgaç ekan, ha? Torpoq Urgaç torpoq. Sizniki qancha? Benimki 70. 70 ming so'm. 3 torpoq. Torpog'i 3-chi torpoq. Torpoq Urgaç erkek be? Urgaç. Torpog'i Urgaç'ı torpoq ekan. Bağısı 70 ming so'm. Hurmatlı bizden YouTube kanalımızın görermandары. Bugünkü alaydagı bazar ушундай болуп атат. Sizler bizden kanalda görüp жаткан болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, катталып коюңуздар. Biz Куда кааласа базар күнү Оштогу учкун мал базарына барып сиздерге малдын бааларын тартып чыгарып беребиз. Ошого чейин аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Куда кааласа базар күнү Оштун учкун мал базарынан жолугабыз.